Nitwa Archidikoni Nduwayezu Gaspard. Archidikoni w'Ubucidikoni bwa Rugendabari. Ubucidikoni tuyoboye buherereye mu karere ka Burera, ariko kandi bukorera mu turere tubiri, Burera na Gakenke. Ufite icyicaro mu murenge wa Rugendabari mu karere ka Burera nyine. Dufite amaparuwasi 13, dufite abapasitoro 8, tukagira n'ababwiriza 5. Dufite amakanisa 35 kandi turabishimira Imana. Mu byo twakoze mu gihe gishize twagejeje kubaka insengero, ndetse rumwe rwaratashwe rwitwa Urusengero rwa Kristo Umwami EAR Kanshenge, umwepiskopi yaje kurukingura no kurutaha. Kandi dufite gahunda yo kubaka izindi nsengero 3, harimo rwa Gatenga, rwa Kabira, ndetse no ku cyicaro cy'Ubucidikoni rwa Rugendabari. Mbere ya Covid twari tumaze kugerageza kunoza rwa Kabira n'urwa Gatenga, ariko turi gutangiza urwa Rugendabari. Covid isanga turi mu nyubako bimwe bimera nk'ibihagaze, ariko ubu muri iyi minsi turimo turiho imbaraga. Urusengero rwa Rugendabari turaruzamuye, turarusakaye, turategereje ko twakora amasuku no gukinga mu gihe kizaza. Turashima Imana rero kandi tunasenga muri ibi bihe kugira ngo ibihe bya Covid tubisohokemo amahoro, dushishikariza abakristo gukomeza kwirinda kandi no gusenga kugira ngo Imana ikomeze kurengera igihugu cyacu. Ndabashimiye rero, murakoze cyane.